Shubor nakaslem jong unong san hima. Uba Dani lang state ubabat ya kaplating ka jong ka Voice of the People Party State Executive Committee ulaong baun salit ban pentip sya President ka seng uba adan basayomot namar ka jingbamla ka sarkar ban penkiu tulop ikinong trei kabahap sarva shiksha abhiyan kibatip kumkinan teaching staff ulayat hu bah ka dorbar badang syudap uba adan uladap wanra yakani ka jing'e kinong trei ka SSA hakani ka singi uba Dani bat ki para dokhan kila yo ban phliu jingmut bat kinong kit kam ka all Meghalaya SSA non-teaching staff, kibasdang kajingya ki klembu por Hamadan Malki mentakasni. Kijing dawa kibahakmat kilong ban penkiu tulop 100%, bat kiwede kimat jing dawa. May Island scene, kani gawin ki subject Presiden Bapak Jong Iru di Baden Miller saya mo ang last session, assembly session, ilara ay kani kaman. Di ilap ay kani kaman kila ko ka assembly session kila umur bakin saped ban kami ay kani ndai ka along ka basungsi ba kamle nakadiyang ketemu sarkar baga poi hadu kani ka stage pemeta bagi haban yami madan yang kini di non teaching staff juga SSA. Tulong ba kini ba jingking door kontay menta ba tulong ba yo basically kami hapso namar yung balando la pasnan menta kam kiyo ko tulong we mentioned do ba kiwi ki department song lang bagi majority ba commission lang ka jogo por ila kiyo ko tulong la RICN mereka jingsung si jung ki kalong ba yaki bram don ba pet don sunyo ki katong jing batay ng ki kapisa kawan na central mo kata ka ratio kanday po na central what 4% na state government ka contribution ng state government ni mat baka kamdon komentaro kaya kapan pa di sige but bunsi ni ka fund kabuan na central government di kabatay ba ano sispa san ko floor arspa san ko floor kalipay no sa central government na markibla ba implement nakalian mo dong inra ay kani ko sa president Ujo lalada adalah inra yang ya kani hakani ka session kamanwan mata man penken mau yang ya sarkar bagi bakila kubur haga last session baladem baligi kampat action ne simkya ya kini ka kam kontak iwan nang naga youth wing juga wing juga por naga central body ru badi ka main state executive committee ini pencalonan pang bagi yang ne bagi bagi number shoot ni dong ka kini profit song kabor bejo sarkar dengan hai ka sarkar kami ka bagulun ngech kemba sa skap hi ke jingdawa jongki na ke jingdawa jongki kalong genuine kumangiatran mene ilap kimdon ka PF ru habang itre gino gi private organization ru ka PF kadon ka ESIC kalong perform kom ka insurance ka baka ay na kalyang jong ka employers kini kay giba kini non teaching staff baron ni tikidon ka salaries lah jong ki ba hapo khatsan hajar kiyo atang ya kata ka PF kini giba latam ni ka khatsan hajar ka tulop kimyo PF mut kamdon contribution jo ka contribution kawan na kalyang ka sarkar ni ka employer but ki employees kini ka benefit mo ka baybam temen kalau kihat ka EPF mah ladi ka provident fund bagi ya sudu bro kamdon kum kata kini giba lahe ya ka khatsan hajar saneng ka tulopan penmang ya kata ka PF ya kini ibakam he kibatam ya kata khatsan hajaru ta sakaway ka benta palong ka PF sorry ka ESIC bangyong ka employee scheme mo jong ka medical insurance ta kaniro kimdon pi mata da pi register hapo ka ESIC tum gibuan bilong kami yang ni lara ki armen kiyo bansim suti adu anre banai mata maki kiyo suti tang arbanai Henry banai mo kasiyo ka ESIC kung kata ka benefit ro kimdon di katung bijing keren bangila sumutu bangila kijing dawa jong ki kalong balara ka state government ka ay kata ka pisa roughly kumba 20 arpo crore ka system di ya kata ka demand jong ki ka bapoy kata ka demand ka 4% bagi demand ya kani ka price nem kan cover ya kata kalong gaway ka basuling ko baka sarkar balik am ay ya kata ka demand ndai ka sarkar karon pisa ban penlut ya ki chairman kidon pisa bantiet ki kali beremdor bakinya suhu kidon pisa bantum ko chairman ngim persa kung bayong presiden lagi ngim persa ya kita ki chairman kung ki MLA bantung
ki MLA bagi tunggu banlong ki chairman indon problemnya kata kabiang kata mo lakajong kabenta kita rai hang ni bring ilap gidan hadu arspatam ki chairman ki badai ki party workers ne ban penuhun yano yarano hitung chairman nya ki te ka benefit bangat rai kumu isu roughly bal ami hagila tai gebor ki banai belada bru ni trai nya calculate kapoi kumba silak propo hadu arlak ni penulut hau bai chairman ko chairman lalu lakajong-kajong ka kategori san hauru hakashi bana ni penulut bai ars pangut sakeng mapi kejekan dengan kami kan wang ta lara ya kita gila pun penulut di kini ni kita bai ni ke siang budlum kiba ai ke education ho ke banyarap ke education right to education wing kebun dah kang kihapan nek survey kihapan ai training balik gimana pun penulut hak ni dari hok ni bakal jelas jungi kesangam apa PCI index hak yang juga education kemudian kata seriousness juga sarkar bahkan pej kesyukuran tang LR kesyukuran tang media they not in spirit and letter